au moyen, zo dit de la rat pelech ou de gandet, da. Ja, nou. Dat is zo, Jean. En avin, ja, met zo gandet de kastel, blavet nou van nugen. Ja, fait u emeus emo, e fidar bloaz, eiduraz a pevarugen. E ton da vez a den awalach. Hag, emeus vedez ke bredunek, var barlen amam, aber amur da genta, do ein atargen, hag, vamam goz, ayo a erger, hag vamam bavazindin, a zer a pak, a me a vedez ke da ger, da zel her, da vevag a vamam goz, quoi. Agi e ui a bredunek a la randeur, even manuske gwello, hag emet kamret bredunek ati, beteg mi oiet dan an aun, quoi. Hag, dar puente, nudun ket da ke tu eskare vawat, e yo aini peini, hag a uie galek. Bet peus memes an tat koz ku, hag a zo bet mer war an enez vas. En tak vad a koz. Da dat koz ni oa. Ja, ja. Hag a neoa, petra neoa gred, war an enez vas, rak da hulse an enez vas, oa ket evel bremman, an Andrea de l'herma vegred legumaj a bep sort. Ja, en ander weet ik het. Petra veen as da hulse. David. Hag eo vad at ku, do la varet de vap, quoi. Gollo e vedeo marteze, klas goere da moien a zote gau da trabenak var tuar en ez vas. Hag o deus la ker da tuar e labur, hag vese hag vese o deus la ker seiche pen da vas e bas, quoi. Hag ze da naut babet du amintin, en tout dat da brød over. Hag ze da naut du amintin. Hag an enez vas, gras da ze, a zo deud da veag gwella douar legumaj a zo. Ja, sûr. Hag a oa en dravad me mestra. Setu te a zo kroget da vont d'ar skol a breda war mestra. Ben, c'hoar zanter teizer bras, quoi. Ha pa oude d'ar skol, daoustage a oiez ar gir galeg benak. Inivet. Inibet. A petra gir galeg a peus desket da genta. Ben, pounen da gavet eno. Oa en ama, quoi. Deg a treugen da dud a joa. Dal. Deg a driugen c'hlas. Glas, ja. Neket klasou a bemzek eo. Klasou a deg a treugen. Hag fetu oa vaouez un a zu, war ar bureau. Hag a joue, nur e foutre gaer, galek, ni ne comprenem netra. Fetu, grevem gimin, silence. Silence. Nadal. Silence evet. Fetu, bon, passé dans l'Antardarves, puis Antarves, puis Antarves. Hag Erceroa. Mère Louise de Jésus. Et ça serait dur. Hag pendant la gavet la guerre, a dat a la varazdin, an drabenak a peuzesket. Oia. A peuzesket me. Oia, erger. Peni, silence. Setu kenta ger peus desket e galeg a oa silence. Ja. Koskoude vidanden hag an eus
la bourre de cas gant e deot, science, oa ket la traoua. A da o causa dede. Hag peus euiet ar skol betek pegouls. Betek an eilka de skorasko. Divers, Daget daout bede skol a freret e kastem. A skol se a joa da ret gebrion. Setu noa ket da mir ebet da gomz brezunek, ebet ket a war deom komz galeg eken, komz brezunek a reem, hag tam a tam, om de desket galeg. Hag so ken om de desket galeg buan kar a bujadu roa, an bet skol om doa ga joa Ginet kenan, hag vel just tri blas pedar blas un bet, a raog a daou a tregon, skol a freret, hag un bet a certifika. Dek blas oan. Hag om da bet a certifika. Hag an di divers a oa kar goude, om deus gwelet a bochet e c'henem gaout, hag evel just noa keken a certifika, noa keken a bodadegou a yo a miret douzam, petu a goude un bedet, noet a goude beus ret a 58, peus skol e bloaz, a goude un a skol e skater. A goude petek en eintaz, a kenoz goude diganen Peta ma chouch a ober, quoi. Hag ema la varet me MCV plus e bet da avokat. Bon, daouz da ze, not ket chomet er skol. Hein? Met trao kaz a drao peus desket er skol meustra. Oh ya. Hag andra zo bet plijet dit a viskoaz goudeze e a leorioù. Ah ya. Len kaz a res. A peus gret a viskoaz. Ya, da la varet eo, ne zeraouen ket karet ar pet a la varet ar vistri, fetu e veden bev yaou a bev sul, e veden dalc'het e pidicen. Me a joa, Xavier Gral, hag Jacques Julien. A zo bet deskop goude. Archeskop men. Ja. Hag a joa tri friboun, oam, kenan. Setu e pakem da goumas pemlinen vardugen da deski. Pan ma vede reade pour men. Pemlinen vardugen, lenne d'arvech, me ouire de tidjaneo. Setu pen da gwelen a he, a frère, an doa red antarkandin an din, on de non. A meilleur a vajeu, me blijedin, on me Alfred de Vigny, Victor Hugo, Musset, Kameni, tout, herpes vijadur a moet eski. Hag me ze gwedet tout kemen hag e c'houdon a tao, evel, a pez anver de klassik, kom a keret, a pez a veskrivia de galeg a zo brao ken an ye. Ne ket a re ginnoekan e vise dalc'het e pinijen a ze. Oh, non. A regin a oa kad a waren ge rebet. Meus travel fin charpeul, quoi. Ya. Hag ni a jamais. Julien ne kebet kaste kuit a skol, me Xavier Gral a bet. Ja. A balamour a ende da jo a falag a deno, quoi. Hag pa de skriva dio viole da jo a peu chouch. Ne ket eo du, wala. Setu, la ke zon e bluen dio viole da goude. Setu, a mes skol
en duenim rundan da balanen. Ni gavet a dre brao, no ket eo obliged a vet a tout, e da ben bet diou, a taou er eo evet. Bon. A dad d'ave a ur march brudet goude. A journaliste. Ah, journaliste, hag skrivagner, disevel, quoi.